Saçma babamız biz уже gitgimiz geliyor da değişki çıkamayız, ordumuzdan duramayız. Gitmeyiz inşallah. Biriniz boza giydi, apam boza sağlamayı. Bir yıldan beri çürümüştük. Tuvaletimiz boza uçup et kaldık. Görüşürüz, gitgimiz geliyor da Git ama Ayşe günden beri. Git ama hocam. Orsa ağzını açtı. Git kaçma oturuz. Kursan saçma yollara oturuz. Ablamız bu Kırgızistan'da uğradı. Biz olsa git olmacırız. Oyunda Hurmatlı mekendeşler, hurmatlı Kırgızstanlıklar, hurmatlı prezidentimiz Sooronbay Sharipovich, hükümet başçıları, mına uşunday Samara menen buzluktun ortasında yaşatkan Kırgızların akvalını görген joksuңar bu. Sizlerge katуу aytuuda, oңой aytuuda faydası tibe kılatırgan boldu. Peygamberimiz hadisinde aytkan, adilettүү padişa peygamberlerin katarında oturat degen. Adilettүү bolуңуздар sizlerden suran ötöz. Munalar karаңыздарчы mına. 6 aylık baldары menen, kızları menen, mına men kolunda turgan baldar, mına kelinler baldары menen gelip uşul jerde kündün suğuna karabastan yaşap jatat. Kaçan bir Kırgız eli oygunosuңar. Alıp ketýärler uşul jerde bir 800 000 adam bolup kaldık. Günden günge mına ыйлап, kündün suğunda. Den soğluğunu karab. Ayaktın konsuluna varsa da bularda kabul al boğuştur. Bilmesi 3 yıl varıştır. Mına karasaňızdarçı, tünküsün jamgır. Mına biske oşugan adamlar çide alбай atat. Biske oşugan jigitler. Ha bu jaş balдар menen kantip çatırda jaşaşat. Mında oylanyp görüňüzlerçi, bir jüregi bar adam, imanı bar adam jüregi oylanat. Uşular tünküsün jatkanda çırılda uylasa bizden jüregi zoruyt. Kırgızstanda hurmatlı tuğanlar oylanyňızlar. Hükümet başçıları kanday uşulu Kazak өлkөsü menen, Orustun mamleket başçıları menen birigi bil til taşıp, jaşıl koridor açıp, uşul elde alıp kete albaysыңар. 800 künden günge köpeyip jatat. Bul azыр mına oyga oturgan baldары, uktap atkandары kança? Uşul jerde töröp oturgan boldu kelinderi. Sizlerden suranıç, katуу aytsam geçirip koyuңуздар. Uşuga majbur bolatабыз. Mına baldardı karagıla, çıl jerde elder ümit menen jaşap jatat. Hiç kanday sizlerden bir reaksiya bolgon jok. Oşon sizlerden suran ötöz. Hurmatlı hükümet başçıları. Mına uşul eldin bardı kıynalıp turat. Karaňızdarçı hazır jatkanga jer jok. Jamgır jayında otat. Şu baldarga jüregiňizler orusun. Kartan kempirleri var. Orukçanlar var, ordundan jıl alбай jatkandar. Hiç bolbosa şunday naristelerin kelечегин oylaňızдар. Sizlerden ötünüç alıp ketsin. Саламатсыз эже. Ооруп атасызбы? Ой, bir gün sol ele karmak kılıp da ne oladı? Özüm hicamada kıldırdım. Birölerin yardımıyla ananı kıldırsam dile gayrıca. Neden ооруп атасыз азыр? Azı basın terenine kulağımı koyatadım. Kulağımda şu... Grip siyaqtı olup atasızbı? Şum siyaqtı oleyin. Biri oğulsamınday tımsap. Özümde toktatıp bana. Oğutamda. Murduňuz jitbildi al? Tamakın dama tüske çayın jasıyla jitkile tandan keyin dam jitti estike joktu. Siz tekşerilgen joksuzbу anın? Oşo observasiyaga jatkırganda sizde hiç kanday yermenen belgileri jok. Sizin özüňizdin haniski oruňuz kalmaýat dedi bu. Bastıq köşden. Murun oruyup bilensiz? Oruçumun ay sayın kalmap kalçı orum.
Естіген сезбей, жыт білбей, естіген, мындай. Епілепсем қармап қалды да. Анан, дарыны осындай, бір ішкенде, екіден, үштен, төрттен ішкен, анан өзіме келіп қалсын. Анан, дуа қылып өзіме осында қылсын да. Андан кейін қайрайлы әмет. Только өзімді мұнда обеспечение қылғаным үшін басып жүрем да. Азыр өзімді внутренний терапный мозгамен эмеден экинчи группадамын. Бүткеден бағы үйіме бүтке эме болсын. Кыздардын бирөөсү да оорукчан болуп калды, бирөөсүн эч көрдөсө турмушка узатып коюп, анан Аллах жолуна кете берсем деп ушинтип тилек кылам. Өмүрүңүз узун болсун, оорубаңыз эже. Ошол кыздарыңыздын жакшылыгын көрөсүз, Кудай буйрса. Эки кызыңыз бар турбайбы, Эки эле кыз. Бирөөсү ошо турмушка чыгып, турмуштун азабын аябай тартып, кайненеси уруп, согуп, башынан талкалап, частный эмелерге, диагностикага түшүрдүм, бүт башынан бутуна чейин. Улуу кызыңызбы? Улуу кызым ооба. Анан ортодон балалы болду, баласын да кайненеси нагылайла алып койду, сотко чейин арыз жаздык, эч каралган жок. Ал кыздын азыр же таза эмес, же жинди эмес. Ар кайсы жерде жүрөт да, кээде келип калат, келгенде эле жашынакай келет, бир күн турат, эки күн турат да, экинчи күнү эле кыялы кармап, урушкусу келип, ушинтип баштайт. Азыр каякта жүрөт? Билбейм, эми үйдөн чыгып кеткен. Даже үйгө кол салып, кошелокторду уурдап кеткен күндөрү болду. Анан кичинекей кызым экөө уруша кетип, ушу мен Кудайдын буйрган күнү келип калат деп коюп отурабыз да. Бул жер квартира экен да? Квартирам Канча төлөйсүздөр? Айына 3000 төлөйм, свети өзүнчө. Башым айланып атты, отпайсызбы? Эми күчтүүрөөк тамак жеш керек экен. Азыркы ушундай бир ылаң, жаман ылаң экен. Ама 5 килограмм эт. İçinde mo bal var. İçinde mo içine paketke salып koydum baldıçı. Oşu baldan salıp çay içiniz. Анан ошону чогуу жашап аткан кызыңызга, сизге мындай көйнөктөрдү, кийимдерди алып келдик. Ошо размериңизди сурап алгам ушун. Анан мен кеткенден кийин ачып бересиз эжеке. Анан ошо квартирам акчам жок болуп атат деп ыйлап чалган экенсиз. Ошо 1 айлык эч болсо квартираңызды төлөп берейинчи мен, 3000 сом. Алла разы болсун. Оорубаңыз. Жалгасын. Тілегіңерге жеткілер. Екі дүйін Аллахым разычылығын берсін. Үй біліңізге, туған ұруғы ел жұртқа жақсылық берсін. Аллахым жақсы күндерді насип қылсын. Мұндай ор апаттан Аллахым шығарсын. Ne tilesеңіздер, тілеңіздер қабыл болсын. Мен жаратқан. Мен жақты қарап айтыңыз, мен жақты қарап айтыңыз. Апаңыз оронып, ушундай намаз окуган апабыз. Ким жардам бергиси келсе, бул апабыздын номерин бул жакка калтырып коем. Чалып, кабар алып жардам берип турсаңыздар болот. Апабыз бир аз кыйналып калыптыр. Жардам сурап, ыйлап чалды эле, жүрөк чыдабай келип отурабыз. Оорубаңыз апа. Кудайым колдосун, жакшы күндөр алдыда болсун. Мэри жасаган жаңы жол. Советский Бакамбаевадан макет. Бул жерде суу асфальтты көтөрүп кетти. Камаке, талкып атат. Тебелесең? Мына. Теткил жер тебелесең, теткил жерде. Тебелесең ошол жерде. Карат, мына талкып атат жер. Новая дорога, которую Мерия построила. Ебануться. Это можно, короче, как по волнам, да? Да.
Это и есть волна. Ерте ойласаң ол жерде. Мэрия. Рахмат силерге. Өтө качественный жол жасадыңар. Аллах кимдер менен бирге. Албетте, сабыр кылуучулар менен бирге. Жана алсыздар менен бирге. Бул күндөрдө өтөт. Үмүт менен жашайла. Анткени Үмітсіз bir ғана шайтан. Дуа қылыңыз. Анткени бул мусулмандын куралы. чөкпөңүз, бир тууганым. Акыйкатта кыйынчылык артынан жеңилдик келет. Кайгырба. Чындыгында Аллах биз менен бирге.